ngasi numida wairam phongkiba tungan manipuri sifungsingdagi maruebi ipausing myamna thamjagi ahanbada kangleipaki maira news dagi lokosaraga sahi manga phajilaglaba DMU mapungphaba university ama ohenma ngamdre matik chadab education minister resign tawgadabani haina GP women college ki mairoi singna rally sakre sahi manga phajilaglaba dana manjuri university ki regular register examination controller leitabagi matakta UGC na approve tawba ozama phawba leitabagi mayokta mahiroi lupsingna khongjang sangsinba ngasi selectric university asigi awat pasing menkatpiu matik chadaba education minister resign tawgadabani haibana singba demand sing tawduna ngasi GP women's college ki mahiroi singna rally sakre mahiroi singi rally etu matik chadaba thausadaba education minister phamthadu DMU gi regular register finance officer examination controller hapiu haibana singba placard sing sijanaba loinana khongjang loi sing aduna CM secretary tamna rally edu sakki secretary jawraba matuna college asigi social and culture gi secretary Rajeshuri maihobamna paumisna phongdokibada DMU asi sahi manga phajilaglaba sungasi phawba mapung phaba university ama oiba ngamdri university asi hauju phawba UGC na masakhangba ozama phawba leitri masigi sumathakta UGC gi 12B status manungda su sandabana mahiroi singi scholarship osipna singmasu piba yadaduna leiri hauju su mahiroi singbu PG tamliba mahiroi singna lairik takpiri masida PG singi class su hauragani haina notice amuk thoksilakle makoina kanana amuk lairik takpigadoribano asiguma mahiroi singi tungi punsigi khwaidigi marueba tanpham asida lenga asigi mari lenaba department singna tumina lesson beginning DMU mapungfana university am ohenana ba award apasing athuda mekat pi haina magna makhatana phongdoki atopa pawmana PM Modi na Youth Festival haudokre Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na kunga taruk suba National Youth Festival ngasi numidang wairang pung marirom taba matamda Karnataka gi Hubabali da haudokre thauramasi Swami Vivekananda gi mapokumon ningsing thauram ga loinana pangtokhi numit manga ni subna January gi taraka turuk phaw Karnataka gi Twin City Darwad Hubabali da pangthokadoriba thauramasi leba asigi mapum kya dagi lakpa naha lising tareka songa rom na saruk yagadori Karnataka gi Department of Youth Empowerment and Sport ki Additional Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh na phongdokibada numit manga ni subna sathakadaba thauramasi mahuksana piramniba khoi phibamda akaiba mata pidana environment friendly oiba mawong na pangthokani haikina phongdokhen su pausna makatarakli makasa tharakpoi na to papaw mana kosem gi chairman phammunabagi wathok tholakpadagi mahairoi lup amana ngasi kosem gi office so lonsilamle ngasay pung taramathiram taba matamna lamdamasigi mahairoi lup amana Imphal gi Babuparada leiriba Council of Higher Secondary Education Manipur kosem gi office gi thong lonsilamle hari pausi isna phama pawgi matung inadi mahairoi lup aduna kosem gi office so lonsilamagi maramni hairabadi hauji kosem gi chairman pharmacy gi damak miyoy ani munaduna leibidigi kosem mapung fana thabak tawbang amdre class 11 amadi 12 ki kosem na lawba exam February aroiba sayolda pangtokadoriba sina kosem da chairman phammunaduna leibidigi sarang na bathokpuna mairoi singi exam ningthina pangthokpang amdabagi phibamda leire haibisini maduna chairman phammunaba si yanaba puraktriba phawba thingba thamle mairoi singi punsi kallo haina thaba sirol sing kosem gi office ta thesinduna thamlamle hari kosem gi karmasari sing office manung thabak tawduna leiringai matamda mapanagi solon silamba aduna karmasari sing mapan thok yaduna office manung da lekhi khudakta telephone ku thangna mari leinaba police ta paw piraba matungda nungthul pung taragani thuiga minute taranom taba matamda police laktuna so thugaiduna thong hangdoktuna hanagum office ki thabak tawba hokhi pauksi sina phangba pawgi matung inadi hana kosem gi chairman oina thawpuramba lamaba Mahendra na thabaki matam loiraduna pothakraba matungda Dr. Singangbam Sarat Kobo miyema Manipulenga ki mekedi in charge chairman oina haptuna thawponki loinuna miyesina kosem gi in charge chairman oina puna bagi tholak palenga ki sirol adu su palibadi regular chairman ama laktriba phaw pugathabani asini masigi matungna handak Manipulenga ki mari leinaba authority na han education you da thabak toramba takhilamam audit ko miwesi kosem gi regular chairman oina puna bagi sirol tholaktuna chairman oina thabak puba hawkibani masigi matungda in charge chairman oina thawpuramba Dr. Singangbam Sarat hairiba miwesina mana kosem gi chairman oipham thoi haiduna chairman gi phamasi munnabagi irang asi tholakibani hairi Makasa tharakpoi na to papaw mana Home Minister Amit Shah na Manipur ga Mahabharat ka mari leina handuna phongdoki bu wafam madu soikre haina Manipur miyam la sengdokpham thui amuko
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 6 ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯩ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯏꯠ ꯂꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯗ꯭ꯋꯥꯏꯄꯥꯌꯜꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯔꯒ ꯒꯅꯦꯁꯅ ꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯊꯤꯛ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯗ꯭ꯋꯥꯏꯄꯥꯌꯜ ꯕꯦꯗꯕꯨ ꯁꯤꯟꯐꯥ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯗ ꯕꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯄꯣꯛꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯨ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖ ꯑꯣꯏꯊꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯃꯥꯏ ꯆꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯎꯝꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯧꯔꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯔꯤꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯖꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯍꯧꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯆꯔꯝꯗ ꯃꯦꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯌꯩꯈꯥꯏ ꯊꯤꯟꯒꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯁꯤꯔꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯅ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯗꯦꯁꯥꯝ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ 65 ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯈꯥꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯁꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯝꯆꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ 4 ꯏꯌꯔ ITEP ꯍꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯑꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯝ ꯃꯨꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯣꯃꯣꯜꯋꯥꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ 2020 ꯂꯥꯛꯄꯗ 4 ꯏꯌꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ITEP ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝ ꯄꯨꯔꯕ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯨꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯕꯨ ꯀꯩꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯅꯌꯨꯝ ꯅꯀꯩ ꯅꯆꯥ ꯅꯁꯨ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯨꯠꯅꯕ ꯃꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ NCTEꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ 7ꯗ ITEP ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯔꯕ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ITEP ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯅ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ITEP ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡꯃꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯪ 2018ꯗ NCTEꯅ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ITEP ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ꯫ NCETꯅ
टीचर्स एजुकेशन हाइबसे हेना मपांगल कलहन फंगनबगी सरोम ओइना 4-year integrated teachers education program ITEPSC पुथुरखी मसीदा असौब मंगला नाम देशामदि मंगजखी सोयदना मसी मणिपुरस लेंगाना हौबीदुना हांगदोकपिरगा तौबिरकनी हाइदुना खनखी अदुबु मसीगी ओना तैनबदा लेंगाना खंगना हाउदोकपिरखिदे मसु मसीदगी सोयदना मसी मणिपुर हाइरिबि स्टेट असि याहौदबा तारे हाइदुना अहानबा खोंथांग ओइना देशामना मसीबु हांगबिनबगिदमक इंग्लिश निगा तरागा मपनिगा ऑगस्ट कुनगा त्रेता गवर्नर ऑफ मणिपुर प्लेयर प्रपोजल अमा थाकी अमदि उनदुना तक्सिनखी इंग्लिश निगा कुनगी हौरक जनवरी तरादसु मणिपुर लेंगा मिनिस्टर मेमोरेंडम थादुना हाइरिबा ITEP गी मतांगना सबसाबा मसिना कानरकदबा मदि टीचर्स एजुकेशन फंगलकदबा कया यावरबा मा थाजकी हाइदि हनसु पाउसना फुंदुरकली अरोइबदा देशामना हंगलकलिबदि खुदक्ता सिनगा मानद्रबा फमनाइबसिंग असि लैबिरनु इकाई खंगदबा मै थाबा नखोइना पुक्सेल सिंगना नथौ थोक्लादबु आइखोय सुमना वाखिद्रा लेबाक मांगनबा मंत्री नरैबाक निंगदबगी फमनाइबा मथौमसु खंगदबा फमकोनबा नयुम मुनबगी फमनाइबा ओइबिरा हिरोइगी पुन्सी मंगनगनु लेबाकी खलगा फम थादोकपियु फमनाइबसिंग सिलु फम थादोकपिरो हाइदेनसु पाउसना मखाताना फुंदुरकली मखासा थरक पोइना तो पाउनो हाइरो केंद्रगी अग्निवीर रिक्रूटमेंट गी अइबा संगेंग यावगदब नहासिंग MLA राधेश्याम नांगसी लमथाखरे लाक्लिब जनवरी 13 दगी हौना आसाम की रंगा पहाड़ पांथोकदोरिबा अग्निपथ स्कीम की मखार अग्निवीर ओइनबसिंगी ओइबा संगेंग राइटन टेस्ट सरुक यागदब हाइरो केंद्र की अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट माय पाकलबसिंग असि आसाम की दम खोंसांखरे अग्निपथ स्कीम की फिजिकल टेस्ट हौकिबि इंग्लिश सिंगनी की कुनगनी की नवेम्बर की अरोइब सयोल पांथोकिबने अग्निवीर ओइनिंग नहासिंग अदु हाइरो केंद्र की MLA सु ओइरिब मिनिस्टर एडवाइजर MLA डॉक्टर थोक्सम राधेश्याम हौनबि मतुंग इनंगसी अयुक आइरोक पार्ट 2 मया लेकाय गे लंपाक्तगी लमथाकी लमथाबदुगो मरी लेनना MLA डॉक्टर थोक्सम राधेश्याम हाइ ngasi asi India gi oina yamna maru eba numit amani ngasi gi numit asida malem pumbana kok nonduna ikai kumna bu ulakliba Swami Vivekananda gi mapuk numini numit asi India puna makta ngasi zati gi nahasingi numit National Youth Day haina paksana palan pangthoknari Swami Vivekananda maraibak India gi dama kathokiba adugumlaba ngasi gi leba asigi naharol lakyan agnivir amamam oiraga maraibak maramdam gi dama asobu thodang lawguni haina songthoknarakli Manipur gi oina su amadi hairo kendra gi oina su nahali sing khujing oiraga agnivir oihauna ba sem saraga leiri haina su pausna palakli Makasa thrak poina kangla pauri ge topa maruiba pau khra namu tonthoina best female actor gi award phanglakle Goa ra sathariba ni suba session Goa International Film Competition da Nongdol Mamikol gi banner makhara Biswamitrana direction piba EY di Ripple gi laisang them tonthoi ngan miyamna tonthoi haina khangnariba sina best female actor tare tonthoi mamang se English ngani ga kungani thoigi Kolkata ra pangthokiba Global Independence Film Festival of India da su best female actor gi mana phangraba miyoini hari amaromdana Manipur nupi masasina Bharat ki president unakhre IGAR South ki lamjing makhara Durga Battalions Assam Rifles na Manipur ki border village ki mahiru nupi masa taragatre National Integration Tour gi ngasi nini chanma numita Bharat ki president Draupadi Murmu ga ngasi New Delhi da unakhre suhaidi Makasa tharak poina to perform leba sigi mathauna leba angang sing khalakpa Manipur gi rasamadi Pradip yorakle Manipur gi angang ani lemjaningai oiraba thauna phabagi Bravery Award pi number khalakpada yorakle Indian Council for Child Welfare no leba sigi mathona leba ngang sing khalakpada Manipuri gi angani sibu National Bravery Award 2022 pi naba khalakpada yorakhibani Award pi naba khalaklaba angani edudi Master Saikom Ras singa apokpa Saikom Bejen singa madi Master Pradip Khoiram apokpa Khoiram Sitaljit singani mokhui anima uripo hantim nakaidegini Haukipi English ngani ga kungani thuigi February 13 ki nungthil pung aniga minute 10 tabra sahi mapanum na ngairiba Saikom Tomthin apakpa Bejen uripo ohantim lekai da leba angasi punna sanari mingai da mapamasi da leba pukri amada tasinki loinana iraknaki matamadura rasamadi Pradip na manak nakpada leba miyoi singna kanbina balauki adubu mapamadura thaudu ama thokpaga Makoina lauri badu takidi hanjina laura basu tabida badagi ras amadi Pradip na pukri ta songthaduna tomthinbu kannana bohonaki matamadu da anakpada leba miyesina thoknarakuna tomthinbu kanmangamki tomthinbu pukri da songthaduna kannana bohonaki badu gidama makoi anibu thongna phabagi lemjani oirebe award asi pirakibani hari loinana hairiba angang si thasi ki taragatata Delhi da yoroknana ba khangalapga loinana award asi thasi ki aroiba sayolda kushinaga dabni so hairi
Maka satharak poina atin mapao mana Canal da tasinbada manga Sire ama sokle. Hyderabad, Telangana gi Sidipet district car ama Canal ama da tasinbada gi miyoi manga sikre ama sum atopa mana sokle haina police na ngasi phongdokre. Police official ama na phongdokpagi matungina thawdo adu ngarang numidang wairam Sidipet district ki Jagadepur mandal gi manungsana leiba Monigadapa area da thokibani makna haiki. Driver na control ngamhaudabadagi car adu lambi dagi haidokraga Canal amada tasinbadura miyoi manga siki amasum atopa mana sokhi asokpadu Hyderabad ta leba hospital amada pukre haina mana phongdokhi amasum official du na haiki mishimina nangliba miyoi singadu Yajastri Bhubanagari district gi ni amasum akhoi Bemulawada da satpagi lambida thawdok tu mayok nakhibani haina su pausna palakli Lushilakpo na to papang ko tanga miyam na thamjage lamdam asida lairiba pawmising na khunai asiki lauriba thawdang yamna sawi joikishan pawjil pawsi dige to papawmana lamdam asida lairiba pawmising na khunai asiki lauriba thawdang yamna sawi pawmising na awaba khudong sadaba kya mayuk na duna miyam gi tawriba si thagatningai ni haina thangmaiban kendra gi MLA kumaksum joikishan na phongdokre wafam asi masagi anaba mana maram oiraga yumda layengduna lairiba impact TV senior video journalist na mairakpam Bishorjit Elias Tato namadi lewaktiba accident amada soktuna ras midisiti lekanariba soiba milanda MLA Joy Kishan masan haktengna satuna unabaga loinana seal gi mateng khusinabagi thoramna phongdokibani bangna makha taraduna lamdamsi gi permission na lauriba thawdang si khangna mahangna MLA oidringai gi mamangdi hoduna magna khangjaba paw phangba awaba taraba permission na ngasi phawba mateng pangduna laksabani Maki meke digi piriba mating ngasi permission bu tawbimal utsabani haki ngasi MLA masasatuna kwa kaithel leiba Impact TV senior video journalist na mairakpam Bishorjit ki yumda satuna hauji doctor gi miyang makhada yumda leng sathaduna leiriba thenakhi unabadu da MLA na Bishorjit ki leng sathariba dugi matangda unaduna athubra naba phagalaktuna mausa gi pyumda miyam gi seba tawna bu wafam thamkhensu paushna palakli ado hauji koina di miyam paushi su matang sa lusinjarage amasu miyam pun anaba update ngaminasi